uboroso bw'umugusi. Mwanchomo rigereria Ensoko TV nigora sechinga kia SMS mayakurwa Ensoko chinsa isatu asobot kobwarero mbemo nasoko sangana intwe abono nigongo kwaligania senchira ya bena SMS ya mayakurwa Ensoko chinsa isatu tumulikirana ria ya ANK wenchenkoro kwa Clinton Ondigi Barnabas Ondari na Felistas Kabendi kure studio ya Kabere na bago chikonkonya kwa NK amarugine chibicha na chikuwochera senchira rengeto gosabero karansi ko benento kurbono wika omwerio na yega negatia to kwaligana tobot kobwarero. Atingo sababankonya nyego konyora geto kinde kirande gaki bankonya nina kwabuta nakorire chikondo mono gaki. Ya Mateo Morko we school ya secondary ya Nyakiore nyagosira Maxwell Makori yasabire gosiro riba mwenie. And we believe that education must now become practical, employable, innovative and transformative. Aborko barueta sechiama techo konyora wense konyora bokonywa masoma bosa ne skule ya mekurwa amaigerio yobobwenia. Nimekubaliana hiyo huduma center miezi 3 iwe huduma center imekamilika, nilete wafanyikazi. Mambo yenu ya kutafuta huduma ya serikali yote mtapata hapa mkiwa Doldol. Abigo Homurai Wense William Ruto ni gaene kiretaria magendra se county ya Laikipia hasa gendrele kwegere meroverio ya serikali. Tochagana robotero kubwate mwancho morigaria magayo morokiwa weskuru ya secondary ya Nyakiore uyorenge klasi 12 aserita Maxwell Makori gosiro bogima bwaye wetera soboroire bwa meningitis niko bono yamate yae kurwa sekenyoro kya gisore asense mu bunge West Mugirange county Nyamira ya sabira abana abatigari hasi yamate ya Jared Musioma banyara ko babagusirwa niko boigo yamate ya sabiro mujumbe bworogongorwo kwene kyabona nko bakonyare irinde haba mugusere estima heriyo chigwikirania ko bakonya una yarenge ndoto yanyagosira muri kito Steven Nyarike Mbunde agotumanya senchero bwikira. Akingo sababankonya nyego konyora gento kinde kirande gaki bankonya nina kwabuta nakorire chikondo mono gaki. Oborro bonene nigo bobwatetense ase ekenyoro kya gesore ase bunge ya West Mugirango ya Nyamira mega yo morokiwa bwe school ya Nyakiore secondary we class ya form 4B sirio bogima bwae gwetera oborwere bwa meningitis ekere harwete korwa ase school we kagosira ase Nyagitare ya Nyamira korengana na ngina rispake mto nigarere oborro bonene familia yu yabereke wetera mega yo morokiwa hoyu rengeri sorie family gosirio bogima bwaye jasa marita ngoro kurispake mto nka mugaka musoni kuomanga anoka onsa kapisa ngoro ni ngambi yamana soko totalira so muchiorito mwana yone tarware tikende gikatorate mwana yone gacha gitinga no muto mwana tukamwira nyamusi akabitu chisindanye matuka 3 senchiti ya tukamwira ko chikonge nainde akabero no abitire chisindanye wiki ngima akakora ngachinga moreta mwana oyo pakate tukakarikana ngoibure buya kagogo kimambi yayo mwana oyo akababuna akarosa akatika gukwana katoko muira Nyagitari kabekerwa machi akabekerwa mario lakini nendo koranga na baba arochinga tabwa tai umwana agasira igarinde Maria Sanjara Dimosoni wamanga kene ke yonda pon mwana itawariti ebi bikonyorante biyonsi bikira nonya nigo ya mateye iga yuere no botako nene igo yesokirie na gosaba umujumbe we bunge ya West Mugirango Moske Steven Mugaka ababikire estima nabo igo kwene kingango sirare wakanera abana bande bari bati wa maega eriyo kuimokya family yobosio mbwato muchando na gitisabu mwana yana bare konte nagukore sukuru onkonya
agante ibna ko kore sukuru elipu ya entangani ga kombe keresti makwaza ebinte bine na bange to muchio yante tinga ga kimama tigana ratema ngoro rande na kingo kore turamenye na intubuya che asobo konyi wo muchio buna moroche murire tubunore na nes materia yeto yisabete moroche buna merande lierega korengana no mwarimu munene w'eskuru ya Nyakiore Secondary Chief Principal Charles Omosa niga atebire nga chimbwa cy'omwana Maxwell Makori nigo cyarenge chingia ande niga rengo mo Kristo egende skuru yeregetambukiro nigo cyagotenera amatangonsi. Principal Charles Omosa Nyakiore high school omwana Maxwell form 4B igotonyoreta mangana ya wiki ya eta aramis numo mwana osirire so bereke sore igende kare taribereri komsana ase school umwana oyo no mwana orege disciplined. He was very active in scouts na rega active was a party finder amangane Kenya sai na barenge mutwe na ande juice yega na batisa wana last term around 70. He was one of them. This school we took up the pardon, mortuary expenses we shall cater yango mwana waja kugeke runinje korwa asi ekoborio moberenintwe na all other expenses we shall foot the bill. So a family we have taken up the pardon pako mwana umoyogoyo eliri nige ya mateye ira nirimbia mono asoboteneri w'eskuru ya Nyakiore aboyigoboteneri w'ekanisa ESDA wetera Nyamira conference aso wanjira gochakorwa egeti asebarache kwenelio moro kiwoyu rituko lya Jumatano ngoira ndi chief principal akimbu yamona akitigase seneri une staff ya yonsipi ombe wole iri gaki onkonyire pina ale gocha konyara tigaje samu seseni nande gaki mumote imbu yamona nade to wakire conference to biyamona gato bali geteri rube when I called they have confirmed that they have given us the venue. Stephen Nyarikembone Ensoko TV county ya Nyamira. Uskabusio mwancho murigereria ya mateya mokuru ase hekenyorokia monga ensemo ya nyama ye bunge West Mugirange county ya Nyamira nigerebilero hasekeria ya sinyiro koroberia matanga yoko moino mwana wa Joshua Makori huwe miaka 33 huyo bakago siro bugima bwaye kinga kyagandrate konyoro bwene ase enyagitari ene ase county ya Nyamira ya mateyo nigo bwaniganitio bakonyi wechibesa chilingi chiri 50 wakana edeni ase enyagitari yo naboigo enyare okonya haso koroberia matanga yo nigo bona bananchi bechi enseme ya monga banyare ko babako musabo mugavana bwe county yo abego mujumbe amono mu MC babwatira negatia baraibonsi koenekia unanku baikabare ya mateyo angenyo robo konyi elinde chikuroberia matangayo ya nenchoni ntiti mongale mujuno le na bakongo boro kurubuno mungino na sete ko jago chana ngwa to bakongo nina abaranga na ko jabansira tratini kunya gobano bakongo bada na boro bane chana buno mungino na sirete ukuli miaka 13 na bato bakongo bana wana subudina na ba minto ko jabansira wetira mna bato bakongo enchoni oyo mokongunde oyo nyakosira no mocho korone neke ombe kia manga kia gachire tabana kwa maana ebari korara isiko enyombe ibona bale nyomba mba bwate yarenge yo bunyasi litangani kero mungu na bwo mwako yako enyo tukararana ekeombe kyo kikare to bakonyi kamwagachire nyomba na abana bakomenyeime umugaka nero bano menyete imena abana bayo na abana babaye oyo nyagosira mba bete bagosira kunyagosira ekemira nkere ky'abagusiba akarata baka moira ratandi moino botuko lyanyorwa bakagenda goikaransa kusabira amakweri ayasire ekera bangina abuna obarare to bakamambya bambiri bagacha baka korera yana ngino umurugi boyo mbaje ta bakakobo mwana oyibaka kera bamoikiaiga baka tukaranga ki ebire amangana yo kunyagosira sirigu abana baye nyasa tiga akorega ntoki bie binte bietare yatanche ni kerumegeke usepita
nkenkeje no mwama tupenkeyende umugako yubunale gakorana abana baje nyumba abamura nabaiseke enyumba tabwati ya hotire yarengo entangane yagwete ekyombe karoke kamwagachire nyombe nonye necho tabwati akuchia saba amate bamwabo bono gakiminto natwale kosabana gakimo saba konyu wena so gwanja abantu bari bari ororo bamokonyi bamwagachire nyumba atige kurara nabana baje nyumba geko gara abana baje babera abantu abanene igo twale kosaba gakyo bakonyi Steve tokonye babakya mosi yabo gemoni ajya basimu umwese gakimo konyo mucyoyo bagose no gororoke naroche kurukwegesako amangana arabo kongbora so mucyoyo epiri omwana oyo iganyora tuncheraga chandegete well wishes bakamwira kabukatete kurukabukatete tukamo transfer wo Nyamira asi Nyamira amenya matuka about 15 tobwate biri ya 38000 asa mandrete ya karatoru setchi asia moja le jitutara ake sawo tumanyirenga chekire so in brief omuchyoyo no bwate mechano mwako yo gochakire ndagera kolia gochakira abana bwate bakarasa bamate bataraikaga iga ekarato gosaba well wishes anye mwale gotokonya abana bari barang are baikega iga omosi Kenya riba tokonya kugwefu epiri eyo elinde tokonya mwako oyo wetani asonsi mwako ndi gakorara na abana bae ni kegusikia bagusi telins masikani maya ekeremo korara na abana abanyaruka ase nyumba ya mkonye nyumbi na bata bakom ko bwate na banene ndi kwenyara ale ndi na abana bale bonsi bamwe no sirete bale nga abana sita bale sita no ibano limoje sita bale amuraba batatu kinyaruka isatu. Mgavana wa kaunti ya Kisii Mheshimiwa Paul Simbarati, mgavana wa kaunti ya Homa Bay Mheshimiwa Gladys Wanga negatia baribande kuro gusini gemarogoba ya dero baikirana asenkayo mwa seneta wa kaunti ya Kisii Mheshimiwa Richard Onyong kaigaso mwicho Nairobi ko mwengora magayo gusiria mamo mwabo mongina Teresia Nyaboke asebarire ira yo gucha ko mubwate sio maseneta wichinga kechiga chobokendo era mone amate aye kwane kyambacho kirene muroberi oyo ukomoine mongina Teresia senchira irengia. Senator, Pole, to your family, your brothers and sisters, and the entire community that we have lost Mongina Teresia. I want to, from the onset, just put it clear that Teresia used to call me all the time, wanting to meet me, even when she was in the US. Therefore, when she was sick, there is a time that we went to see her with the senator. We've come over to give our condolences. Hopefully that we have a lengthy discussion outside here and then that interaction can be done. With me, of course, I've come with my deputy, with my party chair, Mama Gladys, who is also leaving shortly. I'm going to ask my children to say a word as we're going to talk outside there. Thank you very much. Asante sana. Kwa ndugu yangu Senator Onyonka ambaye tumekuwa na mwendo mrefu na yeye hapa kwa siasa. Ndugu yangu ambaye pia ni deputy party leader wangu, Governor Simbarati, na viongozi wote wa Kisii County na waombolezaji wenzangu, tumekuja kusema pole kwa kumpoteza mama. Kumpoteza mama, I've lost both my parents over time. When you lose your father and your mother is there, you always feel like you have a fallback. When you lose your mother, it's like all is lost. And it doesn't matter at what point it happens. Because there is a place in our hearts that relies on your mother. So, pole sana for your loss. Tumesema pole sana, tumekuja kusimama pamoja. So, this is really our visit here this morning. So, on my own behalf, on behalf of my family, on behalf of the people of Homa Bay, on behalf of the ODM party, to which you belong, tumesema pole sana. So that is why unajua tunaweza tofautiana kisiasa, mawazo, lakini urafiki inazidi.
And that's why we are here. Asante sana ndugu yangu Simba kwa kunialika pia tukuje pamoja. So thank you very much. I think many things tutasema pale nje, kwa sasa ni pole sana. Asante. Murabense William Ruto ase entunde yende ni gobona igereire murubiri bwo batoka bokonyi bo bwene kurwa serikali sha uyu atebire ni goro muyamono korengania norio umukoro o NHIF asetare ya Magandrimi county ya Laikipia nigo Ruto aereire bune serikali yae nichi gwikirania chira cha Chomsi. Vile mimi naelewa watu wa Laikipia, hata watu wa Doldol. Huyu mjumbe wenu aliniambia mkitaka ID mnaenda na nyuki, mkitaka sijui kipande mnaenda na nyuki, mkitaka birth certificate mnaenda na nyuki. Sasa leo ni mimi nimekuja kuanzisha Huduma Center hapa, na hiyo Huduma Center nimekubaliana hiyo Huduma Center miezi 3 iwe Huduma Center imekamilika, nilete wafanyikazi. Mambo yenu ya ID, mambo yenu ya kutafuta kitambulisho, mambo yenu ya kutafuta birth certificate, mambo yenu ya kutafuta huduma ya serikali, yote mtapata hapa mkiwa Doldol. Mimi nimekuja hapa kuhakikisha ya kwamba ile miradi yote ya serikali, hasa ile mpango ambayo tulikubaliana na nyinyi. Mimi wakati niliomba kura nilisema nitabadilisha mfumo wa mambo ya afya. Hatutaki mwananchi auze shamba yake ama ng'ombe yake ati kulipa gharama ya hospitali. Tunataka gharama ya hospitali ilipwe na serikali ya Kenya. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo bima ya afya ya SHA, tumesema kila mwananchi ajiandikishe ndani ya SHA. Na mimi nataka niwashukuru watu wa Laikipia. Laikipia hoye! Sikizeni, nyinyi watu wa Laikipia mumefanya kazi mzuri kwa mambo ya matibabu. Leo nikiongea na nyinyi hapa, 60% ya watu wa Laikipia tayari wamejisajili ndani ya SHA. Watu 1,300 na karibu 70 wamejisajili ndani ya SHA kwa watu 1,518. So 60% of the people of Laikipia today are registered. Ile pesa tumelipa kama serikali kwa matibabu katika mahospitali zenu ni shilingi bilioni 1.8. 1.8 billion shillings has been spent in Laikipia County kulipia wale wameenda hospitali, wale wamekaa kwa wale wamekuwa admitted. Na mimi nataka niwahakikishie ndugu zangu wananchi wa hapa, nataka kila mtu ajiandikishe kwa SHA ndio tuweze kuwa na data ya kupanga mambo yenu. Madaktari tujue ni wangapi, dawa tujue ni kiasi gani, ile equipment ambayo inahitajika tuwaletee. Ndio mambo ya afya isiwe tena starehe ya matajiri, wale wako na pesa, wale wako na kazi. Tunataka afya iwe ni haki. Tokoska bosomo ancho moriga ya somo igo yoyo mukonyi bumuraibu ense Kithure Kindiki niga mochire gatia baribari bakwamerire serikali hasa sabira bananchi kwa okoboke serikali ya roro inenya nakobage kobanekalia magendro. Iko watu wanazurura hapa wakisema ya kwamba watu ya Laikipia ati amuhitaji mambo ya barabara, amuhitaji mambo ya stima, amuhitaji maji, ati munataka kelele na siasa. Ni kweli? Ni kweli? Ni kweli? Ni maendeleo ama ni siasa? Ni kelele ama ni siasa? Ni matusi ama ni maendeleo? Kwa hivyo Rais Ruto aendelee. Munasema rais ni fire. Rais ni fire. Wacha nione tu tamu ya William Ruto, tu tamu ya William Ruto. Abasai abaraba bwatani bekia magia ODM nigo bono baesokire na gukwandire goro yokuboro kumura bekia mekyo Dr. Oburu Ginga asebono bagi kiri siasa nyingi ya bekura sokuboro kwa okwana kurwa se nyumba ya Chungwa House aigaso mucho Nairobi nigo bono baereire ekirengagie kiama sebono no gutinge kiamekyo. The Orange Democratic Movement is the only party that has shaped Kenyan politics. Na siogopi kusema hivyo. Kuna wabunge ambao wameandikwa kazi na chama cha ODM. Watu ambao hawangeuzwa Nairobi waliuzwa tu kwa sababu ya chama. Saizi wameamua kukejeli chama. Kama chama, sisi kama vijana tumesema kwa sababu wameamua hawataheshimu chama, hata sisi pia hatutawaheshimu. Any nominated member wa chama
mwenye anacheza na hiyo nomination ichukuliwe ipatiwe hawa vijana. Nomination zote sasa ziende hawa vijana kwa sababu inakaa the people who are there are taking it for granted. Fellow young people of the Orange Democratic Movement, wakati ni wetu. Tafadhali tusimame katika uchaguzi mkuu ujao. Next year, tumetosha kuwa ma-MCA, tumetosha kuwa ma-MP, tumetosha kuwa ma-senator, tumetosha kuwa ma-women rep. Let us organize and ensure we take power. Hii time ya kuogopa nayo imeisha. Kama chama, we will not work with those tribalists. Na tumesikia watu wengine, sijuzi walikuwa naita party leader wetu mediocre. Si wamejitangaza huko wamesema hao ndio party leader. Na mbona sasa hivi wanaulizia party leader wetu? Watu wachie Daktari Oburu. We know that Daktari is well. We've spoken with him this morning. We know that he has the best interest for us. Waende, wakae na walinde party leader wao. Sisi tutalinda party leader wetu. The constant attacks on the person of someone of our national chairperson, Madam Gladys Wanga, must stop forthwith. The constant attack by tribalists like Rigathi Gachagua on the person of Junet Mohammed or Simba Arati, they must stop. Sisi kama wanachungwa, we have said now, we are taking this party forward. Nairobi ndio tumeanza kwa sababu sisi kama vijana ndio kitovu cha chama, ndio uti wa mgongo wa chama. Tumeanzia Nairobi and we will traverse the entire country with the message of strengthening the party of ODM. Na tusiogope vijana. Towards the end of the year, si hapa kumetosha kukuwa na SG? Si hapa kumetosha kuwa na officials wa chama? But sasa sisi tunasema we have to take charge. In 2027 we will either form the government or be in the coalition that will form the government. ODM. ODM. Ukabila tunakataa, siasa ya chuki tunakataa, siasa ya shareholding tunakataa, na we will not have negotiations with the animal, the political animal that is calling itself the United Opposition. Kama wanataka wakuje au ndio wa negotiate na sisi hatu. Oscar wasio mwancho morigaria aborkwa abubako baria bakorete hegerasi 12 bose form 4 na tibanyari tiko genderia na masomo abo kubwatakana no kuborwe school fees usani ko bakuru asechi amate chiri chokonyora wense ni go bono banyorere omweso magayo skura ya muyukura maigari obobwenia ya Macmillan Training College ocha kemiroberio yokorwa hosirwa bose scholarship ocha saborkwa abo muroberio wa afya bora scholarship program ni go bono rachi gusira aborkwa abanyaruka abo bagosomero bunyagitari na se umuroberio of the Women Tech Empowering Program gusira basubati bimyaka 15 wikemerongene abo bagosomera mangana yekerero ngane yuni go yariganiwa na baraikuru ase college yo ya Macmillan haigasomo cho Nairobi asebono bate abire nigo bayimukire getambo kerekyo na kwene kia borkiwa bako bose bakuru ase chiamate chokonyara wense bachikonyara gusiro bagendere ase chiseme. The Afya Bora Scholarship Program, a transformative initiative aimed at empowering the next generation of healthcare professionals through full and partial sponsorship opportunities for deserving students pursuing accredited medical and healthcare training, and the Women in Tech Empowerment Program, a fully sponsored initiative for women aged 18 to 40 years in partnership with NIA Innovation and Technology Training College, aimed at bridging the digital divide and increasing women participation in technology, innovation, and the future economy. These initiatives are designed to give young Kenyans access to opportunities that many thought were beyond their reach. We believe that talent should never be buried because of poverty. We believe that students from Kibra, Turkana, Mathare, Kisii, Migori, Garissa, or any part of this country deserves the same opportunity to succeed. And we believe that education must now become practical, employable, innovative, and transformative. Ladies and gentlemen, these initiatives are fully aligned with the Kenya Kwanza administration's bottom-up economic transformation agenda and are implemented within the framework of accredited TVET education under TVETA and CDAC standards. This ensures that our students receive quality, competency-based, practical, and nationally recognized training
that responds directly to Kenya's workforce needs. Mwancho murigaria nara yukuru sema ye akuru ensoko chinsa isato asobot koboiga no tugikira omweyo mbuya muna sogo sangana into na boigo mbuya muna sabari kibaito bamangana asiri bagari ya Felicitas Kabendi na Barnabas Sondari kuru ase studio ya Kabere chenkoro kwa Clinton Ondigi doko gandro to arobot kobia na boigo gandro to arobot girio bya bimero biria gandro ta sembe nya saika wancha to mera na sembe.